салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. аввал аз рекорди Килиан Мбаппе ҳарф мезанем. ӯ дар бозии муқобили Нант 3 рӯз пеш гол зад ва рекорди таърихиеро барои бошгоҳи парижӣ нав намуд. ин ҳам дар ҳолест ки феълан шумораи голҳои Мбаппе дар 24-солагӣ бо пираҳани ин даста ба 201 адад расид ва дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои бошгоҳ аввалин нафаре гардид ки ин қадар гол дорад. то ӯ рекорди мазкур ба Эдинсон Кавани тааллуқ дошт ки уругваӣ дар умум бо пираҳани ин даста 200 гол ба ҳадаф расонида буд. хулас Мбаппе ҳамон пираҳане ки бо он 201-умин голи худро зад, онро ба сифати дастгирии рӯҳӣ ба футболбози дастаи Нант Игнатиус Ганаго тӯҳфа кард. духтараки 5-солаи Ганаго аввали моҳи феврал аз як бемории хеле вазнин ба ҳалокат расида буд. аз ин рӯ Килиан Мбаппе низ дар қатори футболбозони дастаи Нант хостори ғамшарикӣ шуд ва ба ин васила ҳамдардии худро ба Ганаго изҳор кард. Мбаппе дар қатори ба миён гузоштани рекорди мазкур ҳамчунин ба як нишондоди дигар дар фазои интернетӣ даст ёфт. шумораи обуначиҳои ин футболбоз дирӯз ба 100 миллион пурра баробар шуд. Мбаппе дар қатори шахсони серобуначӣ 30-умин нафар гардид ва миёни варзишгарони ҷаҳонӣ 6-умин нафаре мебошад ки шумораи зиёди обуначиҳоро соҳибӣ мекунад. дар ин феҳрист Криштиану Роналду бо 556 миллион обуначӣ ҳам миёни варзишгарон ва ҳам дар умум мавқеи аввалро мегирад ва ҳамтои ӯ Лионел Месси бошад бо 447 миллион дар ҷои дуюм аст. Вилат Коҳли крикетбози машҳури Ҳиндустон бо 239 миллион дар мавқеи сеюм аст. Неймар бошад бо 205 миллион чорум ва Леброн Ҷеймс бо 147 миллион дар ҷои панҷум қарор дорад. ҳамина Килиан Мбаппе баъди онҳо бо 100 миллион обуначӣ дар мавқеи шашум меистад. албатта мисли ман ҳайрон шудед ки крикетбози ҳиндустонӣ аз куҷо 239 миллион обуначӣ пайдо карду мо намешиносемаш. барои обуначии зиёд доштан бояд ё дар Ҳиндустон зиндагӣ кунӣ ё дар Хитой. онҷо аз одам дида обуначӣ зиёд аст. Каземиро дар бозии муқобили Ливерпул осеб бардоштааст ва ба андешаи табибон ин осеб ҷиддӣ ба назар мерасад. инро пойгоҳи хабарии ESPN расонаӣ кард ва гуфт ки иштирок дар бозии муқобили дастаи Реал Бетис дар доираи рақобатҳои Лигаи Аврупо барои Каземиро зери суол меравад. гурӯҳи табибони даста дирӯз ба хулосае омаданд ки барқароршавии Каземиро муҳлат талаб мекунад ва дақиқан бозии муқобили дастаи испанӣ бидуни футболбози бразилӣ сипарӣ мешавад. ёдовар мешавем ки Каземиро дар 18 бозии иштирок кардааш бо пираҳани дастаи МЮ ба задани 2 гол даст ёфтааст ва рӯзҳои охира ки аз футболбозони калидии тактикаи гузоштаи Эрик Тен Ҳаг ба ҳисоб меравад. ба иттилоъе сараввал осеби ин футболбоз он қадар ҷиддӣ ба назар намерасид, вале баъдан табибон ташхиси рентгенӣ анҷом доданд ки дар натиҷа маълум шуд ки осеби ин футболбоз андаке ҷиддӣ аст ва барои бозӣ кардан мусоид нест. якбора дилашам баъди 7-0 ба истилоҳ рентген мекардан мешуд. барои бразилиё дуо рафтааст ки яке пайи дигари осеб бигиранд. дирӯз дар расонаҳои иттилоотӣ хабаре аз футбол канор рафтани Неймар муддати аз 3 то 4 моҳ паҳн гардид ва маълум шуд ки ин футболбоз осебаш хеле ҷиддӣ аст. рӯзи 19 феврал дастаи ПСЖ бо Лил дидор анҷом дода буд ки онҷо дар як бархурд Неймар ба замин афтод ва ҳамин тавр дигар ба майдон барнагашт. имрӯз бошгоҳ хабар дод ки гурӯҳи табибон баъди натиҷаи ташхис ба хулосае омаданд ки Неймар барои барқарор кардани осеби банди пой бояд ҷарроҳӣ шавад ва ин метавонад ба муҳлати аз 3 то 4 моҳ футболбозро аз бозӣ бо тӯб дур намояд. аз ин хотир Неймар ва атрофиёни ӯ ба хулосае омаданд ки ҳар чӣ зудтар ҷарроҳиро анҷом бидиҳанд. ҷарроҳӣ фардо дар шаҳри Доҳа баргузор мешавад ва омадани Неймар ба базаи тамринии ПСЖ дақиқтараш 4 моҳ пас сурат мегирад. Неймар агар ёдатон бошад ҳар мавсим айнан дар ҳамин шабу рӯзҳо осеб мегирад ки ин аллакай ба ҳукми анъана даромадааст, вале ин навбат ин осеб хеле ҷиддӣ аст ва шояд ки бозиҳои ӯро мо то охири мавсим дигар набинем. худи Неймар ҳам дар саҳифаи инстаграмаш ба мухлисон ваъда додааст ки ман пурқувват шуда бармегардам. нафаре навиштааст ки набудани Неймар ягон чизро тағйир намедиҳад. агар 200 Неймари дигар ки биёред Бавария онҳоро шикаст медиҳад. ба гумони шумо якдигарфаҳмии Килиан Мбаппе ва Лионел Месси дар дастаи ПСЖ чӣ хел аст?
هرچند بعضی اینسایدرها مناسبت شخصی آنها رو خوب ارزیابی نمیکنند، ولی در میدان ما تماما چیز دیگر رو میبینیم. وقتی توپ در پای مسی است او حتما امباپه رو میجوید و وقتی در پای امباپه است اینش حتما دیگرش رو میجوید. فکر میکنم از نیمار دیده مسی با امباپه راحت بازی میکند. دیروز مسی مصاحبه کلان در مورد فعالیتش انجام داد و آنجا موضوع صحبت یک جانبی مناسبت هر دوی آنها و بازی فینالی جام جهان هم رفت. مسی گفت که فینال به نظر من یکی از بازی‌های بهترین در تاریخ فوتبال بود. امباپه در این فینال 3 گل زیبایی را به هدف رسانید. آن که با 3 گل او چمپیون جهان نشد البته غمگین کننده است، اما او چمپیون شده است و می‌داند که چمپیونی چی معنا دارد. این در حقیقت بهترین فینال در عرصه فوتبال بود و خیلی عالی است که حاضر من و امباپه در یک دسته بازی میکنیم. من امیدوارم که هر دوی ما را قله‌های بلند در PSG انتظار است، گفته است لیونل مسی. اکنون شما بگویید که هر دوی آنها را چی انتظار است در PSG؟ غالبیت بزرگ در لیگ یک فرانسه. انیق لیگ چمپیونان مال آنها نیست. دسته لیورپول یک مخلص را به صفت جزا ابدا از تماشای بازی‌های دسته در میدان محروم کرد و دیگر او نمیتواند بازی‌های دسته دوست داشته خود را از نزدیک ببیند. این همان مخلص است که در بازی دسته‌های امیو و لیورپول با میدان وارد شده خود را جانب اندرو رابرتسون پرتافته بود. این جوان 16 ساله در وقت استقبالگیری گل جانب فوتبالبازان لیورپول دوید و با رابرتسون برخورد کرد که در نتیجه فوتبالباز لیورپول قریب آسیب جدی می‌برداشت. حتی یورگن کلوپ از خشم زیاد قریب بود آن مخلص را بزند. در همین حالت پلیسان مخلص را از میدان بیرون بردند و همین طور کار تا دادگاه رسید. همین روز سامانه رسمی باشگاه مرسیسایدی خبر داد که خلاصه سود این جوان را ابدا از تماشای بازی‌ها در میدان فوتبال محروم ساخت و حتی او دیگر نمیتواند یگان بازی‌های پرمیر لیگ انگلیس را تماشا نماید. این را چه خیلی دقیق خواهند کرد. مخلصان لیورپول اصلا چیپته‌ها را توسط برنامه‌های اینترنتی خریداری میکنند و اکانت این مخلص را با کلی محکم کردند. انا همین خیلی قاعده هاست در پرمیر لیگ انگلیس. بعد چند از مخلصان مصلحت دادند که من بعد با اکانت دوست یک چیپته نه 2 تا بخر. اونها از کجا میدونن که تو کی هستی؟ من فکر میکنم که انیق همین مصلحتچی از تاجیکستان بود. با همین تمام، تا دیدار، خیر.